requesting kampagan, nagkapo iti MixLR ni ading Michelle Gavino. Ismandak sa dakuna nagasata. Talagamat. Amaki din naken ka, ket agdadagsen kan. Umalanto ka data, dagiti anak ta. Abinyo kel ni ayan, darway ti masak bayan da. Kit uray pa'y awan kwartata, nalakit di pinpin na tekta. Agwaras tut ayat ti anak ta. Ket tunggal makariingak, lulwat ragsag at kanyak kunam tu. Nagsya at naragsak apa nagbiag. Katnulang na di ka man nakibarkadaan. Jak makatakdir, kaslasugal minalasan. Tatanda ka akadenak amang taribato kanya. Mang tepiksa mamaliw tilangan. Keduray pa'y awan kwartata, nulakit ni at pinpin na tagta. Agwaras tut ayat ti anak ta. Ketunggal makariingak, luluat ragsak at nagkanyak kunam tu nagsya. Naragsak a pamilya. Kuna pa'y ti barata, agkatunusan ta. Natikir ta adwa, na siya at atong nga ama. Amin ket no mangrugi, awan lati awan. Intun di agbayag, narway to ti panagbiag. Nulakit di ang pinpin na tagta. Agwaras tut ayat ti anak ta. Ketunggal makariingat, luluat ragsak at nagkanyak kunam tu nagsya. Naragsak a pamilya, bakit kusikat silaw a pagdaangan. Amin ket adda kaniyam, ikarik asik sikala. Pero kiniyo tirak sa kiyo, ket ikotan niyo. Narigat tek solo-solo, ket mga asawa kayo. Ket uray pa'y awan kwartata, nulakit di at pinpin na tagta. Agwaras tut ayat ti anak ta. Ketunggal makariingak, luluat ragsak at nagkanyak kunam tu nagsya. Naragsak na panagbiag. Ang orta po di sonata number 1. Kansyon ni Danilo. Ayan, good. Diretso sonata Karuba. Bumalsikat tanda kala gobyerno. Sure pa Oh, naranyag abulan, un-unay ko endengan. Tanas laga silaw mo, di mo katipaida. O naranyag abulan, sang sangit ko entegam. Tuy nasip ngetalubo
pungku ing kakasinawan tapman jak mayawan nuwing kanang lipaten karin kaniyak nagibusen samsam may tekni patay o bulan ket aklunan nang laylayan ni ayat ingka kadin palaspangen ununoy kudarasen ay keteng. Karin kaniyak nagibusen samsam may tekni patay o bulan ket aklunan nang laylayan ni ayat ingka kadin palasbangen ununoy kudarasen iketen. Diretso po tiragragsak at dagitimanan ti sa bali pa apong pangablaaw na imbang dayo request man po tay Ilocano version. Iti hindi ako iiyak by anak ko na. Aji ko nga di nagpagdan. Kaya nga naggapuan na dita. Agibit. Di na mo't nga binasa no naggapuan na tayo. Kiniching ko na naman. What? Niching of Puro 5 Ramos is the Ilocano version iti hindi ako iiyak. Kat damdama lang nga po isa rin after a few break. Ayan. Good PM sir. Great ko man Mr. Kong was washing. The tricycle. Me. Nani John from Olive, thanks and more power. Next time ako be specific no nya nga lugar kayo no nya nga purok no nya number ta kontador kas jay ta no. No monobilyo kasi ay ko kapatid monobil dano ka. Kablawag man tinaragsak pa nagkasangay ni pare. Granen Bayawan ng Centro West, Santiago City. From Tony Velasco. Songman Apote Utang. Okay, it was done a while ago. Already. Good afternoon manong pakiplay man tay Utang. Please manong para kadagiti man martag dito puro 4 maligaya. Kapitan. Baka ni Kapitan Daya nag-text. Iti maligaya ko naman langan. Okay. Gandang tanghali po kuya. Ilocanwam. Naimbagaw mo lang yung kuya. Great ko man amin nga. Karuba me. Namangmangan. Mangal daw, it's me, Leslie Concepcion, de Santiago, Isabela. Request ko jay kasmakitam. Thanks po. Apo na may ama dito nga request na. Sige mantakan siunan taman dito tamdama. Okay, nagandang at tapos na chambo chumakmak apay madinda maawatan na kapoy ti reception nyo awan ragsa mi nga ading dingag dito'y kapsa yung Mercy iti Alicia. Okay, nakapoy reception? Nakapoy nga agpay ti reception mading nga maawatan pimpiman apo umasidig kayo ti address yun dito Santiago tapno napigpig sa ti pick up yun. Ayan. Okay, as of this moment apo aday ti marikrik na ito yung transmitter may medyo dan sa ti sagubani na dyan ti esophagus na yung tubo din titinggot na iso nga medyo nga makapagpato yung napigsa nga signal iso nga dagiti lang ada iti aglawlaw iti Santiago City apo ti yan tayo yan tayo nga ay next to Santiago Villa Carmen mo tan di pa yung nakapigpigsa kanadam apartes di DJ let's say DJ Echage nga man ang pigsamat ti pa nag-receive na kanya tayo ta depende ata ti location no asidig ka iti asidik ka sa kaanan ti apo nakay ko sa uno ng ato ta lugar mo ma-pick up mo nga na-pigsa iti 97.7 nga agsublin to siguro ti pigsa iti stasyon into no kaano ko yang 2018
Oh. Madi iti kabitan apo nga panahon nag-order dan ti pyesa. Kat, sige pa eh. Manong na bangal daw yung igir ko man tayo kabsat may nga kasanga itangal daw iso ni Cesarin. Si Sarin, Austria. Regas ko ti sirok tipan salamagi. Apo. Tagsalaman nila kay ko kadagdamag dangdangag ita program from Marilo. Good afternoon kada kayo tam. Marilo kanila kay mo ka. Porok 5 Bonifacio. Danggaya mo tan nga sumala isunat na galas mga buya ano may sanan to. Wow, bagadan to lagi di nga mamumulatan. Mamulatan napuyutan ko nadan. Komplaw man manong Jun ti Alarsio family patugtog mo man ti Pinalkang. Ngatoks ma'am. Another mahina po yung station nyo dito sa Cordon po. Opo, sana po ay maintindihan nyo sapagkat kami po ay may dinaranas ngayon. Yung price kong 200 pesos na load ay hindi ko nakukunin, ibibigay ko na lang sa mga nasalanta sa Baguio na Lawin. Una naman ni Kabsat Emil Castillo. Wow, thank you very much Kabsat Emil. Happy birthday po kay Inang Rose from your Apos. Kala na mo, ito na very shortcut. Okay, hi po ulit. Greet ko man ti family Hakoben. Iti Purok 5 Libertad. Tsage nga ni Nestor Hakoben. Ken dagiti anak na. Ken Dominator Hakoben. Ken Agnes Hakoben. Kastapay ni Iting asawa ni Arnel nga Hakoben. Hakoben. Puro Hakoben. Talagang ingkap Hakoben. Naimbangal daw yung Manong. Naimbangal daw mo mat. Pakikablawan nyo man po ni Manong ko nga bulog. Este Nixon. Ken kadua ng agpupul. Kan katwa na nga agpupul da Tito Ludi, Tito Fredo, Tito Nino, Tito Obet, kan jay barkada ng ni BJ, kan paplayman manong jay Kapitana. It's me April Joy ng Salvador. Ayan, dapat nag-request ito yung MixLR. At Manong June, kan JM, Jayman Long Distance nga ayat, Ilocano version, thank you. And more power, ayan. Kada kiti, dumdum nga kada kami iti MixLR, apo, at dawato mi nga si kanto tagbayad iti bill na ti MixLR may amo. Ayan. Amak, June, kayo ba ito? Pero kasi man TikTok mambayon na nagnanam, it's me, Amak, Tito Ferds, Laminataw, Tibilla Carmen, thanks DJ Amak kin DJ June. Ngayon ko na lang narinig itong adda kami manen, nakatanggal ng stress kapag kumakanta kayo. Wow. Ni Tito Ferds. Ni uncle mo gaya nga Mr. Laminata, Ferdinand Laminataw dahil takot. Wow. Yung nagtakal balay na jay daya, porok sa is. Kulay, red, iti bubong na. Ulik ang mo. Ay, puro si Mina gaya misunan yan, dante yan, di ba? Oh, na Jay, so na taltalon. Yan tinaulumak nga lugar. Wow. Jay, ayan, nagiti ganggan na nga espiritu. Ay, apo, ayan. Jay, sulsuli na nga awang kuryente. Kasi nagtewa, gisaridean. Kat adun, iti makitkita da ditang kararuan o kastingal. Apo, dito si diretso man, basa man. Apo, dito. Hi DJ, pagrit nga po si Girl Ataba. Patawaran nyo man isaw na manong tay kanta nga di ka nagsangsangit. Apa igsang-sangit? Dik, apo, takailala da italuam. Ta siyempre pimusa. Para pimusa, DJ, amok launay. Manong kablaw na kami man dito di phone family bayang kinanggal ko nga madamag dangdangag programa yo. Thank you Manong Ismilin. Okay na yung bag nga marami amin dita. Di phone ti family bayang. Thank you ti managdangdangag yo. Kada kami ket sabi ko matamaan usad kami apo tilas. Di talo nga oras nga napnuan iti ululok. Ayan. Ana DJ pakanta na. Ajay. Baampay lang medyo na mga pinalkang ka no. Ay. Sino ng Kill Party? Awan timbaga na kantaan ta. Aji na nanam garod ka no. Puli ta mga uncle mo. Sige man, pagbigyan taman barbaring ng mga patulti sunati may isang nga kaban nga bagas para katagiti na victima iti lawin. On the airman ti dumawat kang kan bayaw Ferdinand iti may sa kaban nga bagas para katagiti victima iti lawin nga itulod minto no November 5 sa Santo Tomas Isabela nga road bayat ting kay panagdaday iti may sa sakong bagas iti sunata para keng ka. Dahil na putaw nga bagas. Nabayag akong trilubungin, jakpay naramanan, tay kun kunada nananam, piling day tinatang,
ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam tay tukmam apinalkang. Ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, nigti balayo. Intaman agi, intaman agi, intaman agi, yuli ti kayo. Launay. Ay anyan nga or, ay anyan nga or, ay anyan nga or, nosti unigyo. Nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, bektal kasayo. Nabayag akong to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunada nananam, piling tay ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang. Aprosak mantaso, aprosak mantaso, Na ito yun eh. aprosak mantaso, puti punganyo. Napo daw talok, napo daw talok, napo daw talok, lupot akinopin mo. Nagado nga bul, nagado nga bul, nagado nga bul, sa tapan diling mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Nabayag akong to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunada nananam, bilin day ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang. Gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang. Okay, akas dawat dabu kanta kansyon ni madating sonata. Sa iting roting kampat gan. Kas makita bayat ti panagden nata. Kas makita Ayan, good afternoon to Sir Eugene. Nakamonitor daw siya. naglablabasan ta. Kas makita masapul ta tunggal may sa. Di kay papanan ti puno nga aya. Kas makita Kas makita nakapinpintas kalatan. Kas makita ang mauyong agpailaken ka. Kas makita ni patay iti kay papanan ti puno nga aya. Kas makita aglabas man ti adu at awen awan iti dwadat taliyawenda
may sabay ako nga request. Kafe nga timtimpae, kanayon bumaaw, diyan man amo, nukurang tisam'i, sartin nakatiwangwang, syaktin nakitkitan, doa kami abimpiman, agur uray aramana. Buod nga atindog, ngay na pinalwanan, itay lawas na, pinapukisang di ababa, nalabit nabanlog lang, diyak na panunod, diyakon labing sirpay, when no pinawilan, di na pagdanagan, tadi agagibig, diyak alundaan, uray pagbasit, ayat agapon mo, ay lang naramalan, di panak apila, nanekat kentong sulan. Ikaw asidadaan, tinapanagsambay, tatangin na karikit, sarit na tiyangin, nusyat pumisita, akatukak tulata, uray apang telaw, ilukatan nagtulata. Dadalus asinet, awan nagwarwara, uramis en tabago, awan mangbirbiro, malagagaan narwang, narwang iti ama, tatangket matmaturo, uray ang may sa, binapagdanagan, tagiat agibig, diyak alumdaan, uray apagbasit, ayat adaton mo, maingat naramalan, ibadat apila, narnekak ken gusto lang.
malipatan ka, ingat tong paltanin. Malipatan, kung ato'y pusok, uray awan kato'y denat, itunggal aldaw, uray kay mutawenen, itinaglabasen, di muntu ko naen, amalipatan ka, ingat tong paltanen. Kanayon nga adakan niya, tiimpay tuling mo nga ayat, nga impaay mo apagyagat. Uray mo may saat tupayen, panalami isabang kay, di muntu ko naen, amalipatan ka, ingat tong paltanin. Di muntu ko naen, amalipatan ka, ingat tong paltanin. 97.7 Sweet! Daytoyon timang paturpas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kumpletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga dikamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 na tawanan ng agserserbi kadagiti Mannalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadagiti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. Wenno tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti nahilig, amang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na. Adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan tinalak a presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad a serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise, petbagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit ti Bonifacio ken Fernandez Street, Bugalion proper, Ramon Isabela, Asideg ti Demanos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag, kapana mag. Motor mo lulaw, rogi ako na, igumatang ti pyesa, taga Simbula. Apay mabalain, mabalik. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana pauluan adda kami manen.